Timor-Leste saiu manaim ba evento dele internacional Expo Badahuluk niang, nibe realiza iha centro convenção dele, honia tema, hadomi honia produto, hadomi honia Timor. Objetivo husi exposição internacional ne, atu halibur investor sira, husi railiur, husi empresa aqui no medio sira, organização governamental no não governamental internacional sira, atu fahe sira ne experiência no haturo inovação cultural, inclui tecnologia fom, no mos, atu estimula cooperação entre setor econômico sira e ha railara no railiur. E a âmbito evento dele internacional expone centro convenção dele na conho estan sira, husi comunidade sira, ho sira ne produto oi husi nação Timor-Leste, nomos nação participante sira. E a feira ne comunidade sira ho entusiasmo apresenta ida que ne produto ba visitor sira, ne beba visita sira ne estan. E evento ne grupo criativo balon husi região especial administrativo e cusi mos retang oportunidade hodi lori sira ne produto mai fan e exposição ne produto ne be mak sira lori mai mak produto lokal ne be sira produz husi akadiro ai akadiro hong ida sira bele produz sai produto mak hanesang akadiro tahang sira bele produz balafatik no kohe akadiro beng sira produz ba gula merah no tua no considera katak durante ne lihusi negócio akadiro mak sustenta ona necessidade família niang no selu oan sira ba escola to escola remata. Ami hane hetang convite husi MCI nebe maka organize Expo internasional ida iha dili iha centro de convenção dili e ami mai hane ho amine produto produto gula merah ka holiang Ingles katak palm sugar ya produto ida ne nia mai husi aihun midar ida iha liang Indonesia karik pohon lontar nebe maka ami apa amasira no ami kuani nia funa odunune ami hetang nya beng nebe maka midar i ami teing no saifale ia produto gula merah nenya akadiru midar akadiru ida babain ema daluma ema uza kuaba tein to sabo iha ami knua ami uza tein gula merah iha akadiru hung ida nini beneficio barak ninia tahang itabele uza ba homang no depois halo uma liliu ba uma kiksir nebe maki hatos larang apa masira uza hodi taka no halo uma ini nia fuang hane sing idane itabele han kwa fotiusinia hung itabele han direta ini nia beng mak ita precisa koa prosesu lubuk ita precisa koa nune itabele hetang nia beng no ita tein fali sai masing disculpa gula merah ini nia hung botne itabele uza hodi halo uma quasi ami nia nuane nuai dan arambubne ami mayoria agora hau mai sekolah tangi hane ona ami moris ho akadiru ninia benefis kan ninia rikusuensira ami nia nuai dane identik ho knua mais one oleh yang baik ini kata knua mais one hati karik knua bubneo mabe emedang knua gula merah hati karik emedang knua gula merah antong tam sede ami hili atu produce li gula merah tambah quasi amine knua idene moris lorong ne atu sustenta amine moris ne hodet gula merah liusi ami teing gula merah lore mai mercado bele sustenta amine moris nunemos bele sustenta economia aminia escola husi ensino básico toya nível universidade ninia benefício ida maka agora dadau ami escola remata ona hanesam buat ida karik onra nebe ami label espera husi amine produto nerasi tambali husi amine produto gula merah ne laos hau mesak haunia alin sira haunia maung sira remata ona iha ensino superior
orgulho bele participa iha evento idane evento expo internasional ne tamba liusi evento idane bele loke amina noin tamina amina produto ne bele conhecido si companhia sira no investor sira ne bemak mai visita amina stand ami iha mei ha karak reservoir dia kliutan amina prosusu idane liusi pro produção asa tamba agora radak ami usa hela produção tradisional ne ami hakarak liusi espidane loke ami noin ami hakarak lure investor sira ba ami nekno orune bel ham al hala ami produção ne ma liusi produção teknologi ne yang ka era produção ne. Halo atividade halo produção bakadirune ola parte ona iha sina ne moris lorlorong tamba iha nua nebe sira hela ba idêntico ho ai akadiru nune maioria comunidade sira nebe mak hela iha parte ne hotu buka moris lihusi akadiru. Ia 1932 ema ida husi Indonesia ema rota ida mai hola fetu iha aminia bairo mai hola fetu iha aminia depois nia la fila va Indonesia barote nia hela muto ko aminia bamak nia maksai mestre atu hanorin aminia bosira hode kuatua ida ne produs sai gula merah iha mes ema produs lahatene so aminia bairo mak ema hatene atu halo kuatua ai kadiru ne lorinnya bemba fali produs gula merah ho gula air ya rendimento usi gula merah ne agora iha aminia fati balunya oan sai profesor balunya oan sai polisi balunya oan sai segurança FTTL balu sarjana S1 mos iha siranya hanesa mata pencahariannya ihanya amine fatin so gula merah det. Assim, a única mensagem para o governo kata sekarang amine produção ne impossível ter baitnya na São Timor-Leste. Favorita hakato amine fatin hudi hare iha inovamento ka halo insa iha inovação ba amine produção ne bele aumenta ka iha skill rumah ka va amine grupo ililiu sebele karik ami husu ba governo hode taumata no suporta me ami makina ka tudulas gula merne sai masmidar hode usa ba itanya na santo mak masang lantianes ba kafe tamba ami implementa ono gula merah ne ho kafe ne hanesa masmida. Iha exposição ne iha mos grupo criativo balo lori sira ne produto ne besira halo inovação husi produto local sira hanesang no marungi nebe produz saiba sabão. Objetivo husi sira ne negócio ne atu reduz sasang importação husi raileur tamba Timor mos rico honia produto oigoin nebe bele produz saiba produto nebe mag iha valor econômico. Ami hetang kumbiti husi comissão organizadora husi MTCI nebe oferece oportunidade li husi kumbiti ami hodi bele participa iha feira irani. Ta produto hirak nebe ami lorimai makanesan iha minanu virzen iha min cooking oil kami nanu nebe tein nomos iha sabang oil nebe ami lorimai atu sabang natural. Sirane ami halu husi minanu itania minanu sirne dalam rumah emalasosa
então am transforma fila fali ou essa fal produto ida nebe itabele usa fil então usi sa minanu quando am tein ema la sosa ami hal fali bamina virgem menu nebe que dia kami hal fali escolha nebe ida nebe que dia kami hal fali bamina virgem depois hal fila ihane ema quando la sosa na fatin ami com halo fila fali bas sabão tema kanisang iha sabão marungi sabão goiaba sabão akapuku aminia sabang nebe ke ami halo proseso makanisang o metodo nebe manual uza liman ami mix date ami uza inia bahan sira makanisang husi railiur makanisang caustic soda ho bemoli aqua mebe seluk ne husi itania railarang si hanoi karik produto idane importante tebes ba ita nebe tiwan sa timor oan laben husi railiur det mebe ita utiliza itania produto lokal molo kita ba serviço ka atividade rumah ita uza ulu klai sabão ita hode haris ka harus hafuin ita halo itina atividade tambah higiene importante tebes ba itania saúde ami hanessa parte promosi atau ema bele hatene husi railarang momos railiur tambah ami husi município dalam rumah ema lado hatene itania produto antang ami loribai iha nasional atau ema bele hatene li husi promoção idane nomor ini bahan baku nu fuancerne ami hetang husi komunidade husi aminia sukularan iha bairolaran nomos dalam rumah la iha ami babuka iha mercado. Dili Internacional Expone realiza iha Centro Convenção Dili, hahuhusi lorong ruanolo resimvalu, fulang Agosto, to lorong ida fulang Setembro, tinan rihun rua ruanolo resim lima. Participantes sira iha feira ne, mai husi nasaung oi-oi, hanesang, Austrália, Brunei, Darussalam, Kamboja, China no nasaung Seloktang. Produto nebe sira lori durante feira ne lao, makanesang, ayang, hena roupa, sasang eletrônico no Seloktang. Enquanto nação Timor-Leste Rasik apresenta sirene produto local, hanesang, tais, hahang orgânico, aimorok tradicional, no criatividade sira Seloktang.